Ka sorkar kala penju dia kajing pahara ha kanong ba Ayodhya ka Uttar Pradesh ne kasni thoding namar kajing dap lai pu asnam jong kajing syak penpra ka Babri Masjid. Ka sorkar kala penklanyi ki bor pulit ki anti terrorist squad komando nang ben penti kena bahkan omi kano kajing kulmar ha kane ka sorba. Habakran syakalat pathai kubor Superintendent of Police ubakmi na kabanta kajing shingan jong ka Ramjan ma bhomi balachari dube ulay athu baki pulit ka Central Reserve Police Force ki PAC ki ATS bat ki pulit Civil Police ki dan ha kajing yada na kabanta kajing pahara ula benra bala penlek jing mut ba ban penti kena baki nong lek nyam kin omat ya kino kajing La ban kedau baka Babri Masjid kala syak penpra ha ka Hindu tarik unok pra kat kandai spak kanai puar ha Ayodhya da ka kenhun ka bahe jong ki syit ngam Hindu. Hadin kata bun ki jakasa jong ki Muslim ha Ayodhya kila syak thombor bat syak penpra syak thang bat syak penjot ki jing kulmar kila sapriang ru syak ki wepat ki benta baper jong kari ha ka bapalat shejar ngut ki breu kilayam.